Evo nas danas ispred Narodne skupštine gde ćemo predati izborne kutije grupe građana Bela Lađa Kapetan Vučetić, kao i prateću dokumentaciju potrebnu za moju kandidaturu. U istima se između ostalog nalaze i krivične prijave podnete protiv nadležnih iz direkcije policije, kao i nadležnih iz gradske uprave u Kruševcu zbog izvršenja krivičnih dela, sprečavanje političkog udruživanja i delovanja i povreda prava kandidovanja. Takođe, u istima se nalazi kao mali suvenir iz grada Kruševca i nekoliko ovih keramičkih pločica kao mali znak pažnje. Evo, izvolite. Dobar dan. Kao dežurni član Republičke izborne komisije ovlašćen sam da danas primim predlog kandidata za predsjednika Republike. Danas smo ovde da smo ukazali na neke nepravilnosti tokom predizborne kampanje koje se sprovode od strane aktuelne vlasti. U tom smislu bili smo primorani da podnesemo određene krivične prijave zbog sprečavanja političkog udruživanja i delovanja i povrede prava kandidovanja. 8. decembra 2016. godine podneo sam krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u Beogradu protiv nadležnih lica iz direkcije policije, jer mi nisu omogućili da ostvarim svoje uslov za garantovano pravo da budem biran i da predstavljam grupu građana, kao i krivičnu prijavu koju smo podneli protiv nadležnih lica iz gradske uprave u Kruševcu, jer su nam onemogućili da postavimo promo pult u gradu i da skupljamo potrebne potpise. Kako će se odvijati, čekamo na reakcije nadležnih iz tužilaštva, mada imajući iskustvo već od ranije, znamo da će to ići jako sporo. Grupa građana koju predstavljam, odnosno koja je predlagač mene kao kandidata, a to je grupa građana Bela Lađa Kapetan Vučetić, i sva druga lica, odnosno građani ove zemlje, su bili onemogućeni da imaju mene kao kandidata, iako su svojim potpisom na zvaničnom propisanom obrascu dali podršku mojoj kandidaturi. Mi te potpise nismo mogli da overimo, upravo iz razloga što smo bili sputovani već mesecima unazad od strane aktuelne vlasti da to uradimo. Nadam se da ćete uzeti u obzir ovo što sam danas izneo i da ono što je u vašoj nadležnosti, odnosno koliko možete da ukažete na te nepravilnosti, u kutijama koje smo doneli se nalaze te krivične fotokopije tih krivičnih prijava, kao i rešenje gradske uprave Kruševac kojim je zabranjeno, kao i zaključak o pokretanju disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv mene kao policijskog službenika, jer sam želeo na ovim izborima da ostvarim svoje ustavno pravo, a to je pravo da budem biran. Mi imamo 10.000 prikupljenih potpisa građana, neoverenih. Neoverenih zato što smo bili sprečeni da overimo iste, kao što sam malo čas naveo. Tako da smatramo da su grubo prekršena pravila, odnosno propisi Republike Srbije, kada su u pitanju izbori, i borit ćemo se do kraja i sudskim putem, ako bude trebalo, da dokažemo da u Srbiji ne postoji pravo izbora. Da, ovde je dokumentacija. Uverenje državljanstva i kandidata za predsjednika Republike na obrascu izbora 1.17.